مانه گنها امن سر بیرد گازه بین و مراد ما برمیله که گازه بید بیرد گازه ایک بشته ایک جهمه بکه و 15 ماشیا دنیای خرا گرانتر بید سرا بید و قنین غازه بشته ب 45,000 دیناره و في ظهر خاري هلو مجرة وسطش جرام بيت أفخلتش كيفية يويكي حكمة مسؤولة شفيه حكمتيني وصبر فناتشيت ودروات دولات وصبر فنايت أبرن وخلق وصبر فناتشيت قلنا حرامة شنابيت همي تشتبونا شركات وهمي بونا كومباني تشتكي حكمتنا ما همي تشتتهينو ما تشنين هم خضانت خوب تشنينين كابو منافسي بانزي خانال دوهي كبيجا يتحكمي بن اف پانزی خانه کوره فلان آقایه و اف پانزی خانه فلان مسئولیه و اف فلان شریکیه و اف فلان کسیه نه پانزی خانه من حکومی و نه مستشفى من حکومی و نه مدرسه من حکومی و نه جامعات من حکومی همی تشبونه شریکات و کرت تایبت و بونه اهلی و یخوینا ملتی تمیجن نه اف ثرواتت ملتی نه اف خیر و برکتت في ملتینا لازمه لسه في ملتی بنا تعویز کرن توزیع کرن قلنا حرام ظلمة تتكرن أفا ظلمة وخد تعالى دي الهوا جريد أفا بيامك بوان لازم حكمة بتأسرخات باشا شر ما بين إيران تشبول إيران بخونا بويا أزماتشتي شل كردستاني هولي هاتي هنه شل خودي قبيل كد قنيني غازب شل 50,000 پانزين بري خب دي سرايا لترا پانزين بشب 1000 كي حجت ولا ما نشروش ایران ناید ای مثل نيف ساعت یاش مدیره بانی 15 و هر 450 دیناره و بشب روش مثل قصف کنجی خلل کات اداره ده هی حکمت درستایی ناید اپرای برن یا کت دست شریکا و کرت تایبت دا تاجرا دا منه خند لبت تاجرا دا بلا 15 خانت حکومی تل دوه که هبانه 15 ارزان یا حکمت یا سامان سروشتی دا با خلکی نه تاجر کات بایشته کری بایا و شنی فایده خو هاوت باسر و بجا شنی که او پارش بری که ملتی بده داره گنه خود قبیل ناکد باشه شریکا غازه اف دو که هنه همی مشترک تنه غازه شتت کرن تو نشه همه على الاقل بو هیوه که 15 روز وقت غاز نمینید احتیاط باجری دا بین کی بانی اف خلک خیلی غازه شتت کرید خدا نه شریکه که تو خی شریکه و تو فایده اول چند سال تو استفادهش به خلکیت کی برك وقنطلك ورا هني فكتن رأسا غاز شوف زيرا غاز نما بوسرا قرينات شو 40,000 نأفا ظلمة تعدايات تتكرن وأفا ما زنطرين ظلمة شي تتكرن أو ظلم الملة خولي سري فقير وهجار بتكرن ما زنطرين ظلمة ملة كرد درجهيا مجوي خوينا ريتي أف كردستانا تجارة هوا بيريت ويت غاز آوانه بويا أفا بخوينا فان فقير